was a more common from the 2 for TV Plus. I was young, Timiliga wife of 4, I expose a year, Mamma, a year Faustina Fosu, that the Lumbenia Beya, or no, the Aquacamu and Campuni Mantema, allegedly, yes, say what you do, Brunisi. I was young, and expose Abano and Yakituakura. Now, when you say Lumba, Ebo Numbi, say Mole again, our pa. Mole again, our pa, bibi, and mo Sarnomono. I was young, yes, a year Lumba. A boy at the ma a Faustina Fosu. Nina ne se na obano a ye Faustina Fosu tete that the lumba pa ye or quaware no baby si lumba so or co ene or china near jano or co china adia near jano. It in a ye lumba humete and any what the boss annual at the mano. Na yasenia choben in a lumba 8 women sika it could be a choben in the end of the day no was she sikano eno and I was young yet to Miliga wife of 4 ebu fu ma soja won ho pa kan se me blam pese o ka me ho kwaje nchemu ne besisi e Rita Victoria na mo ba ne ye frem amon kasa no na mo be na ye I think say ya no mo request ya chinti no mo refi o Dabi we kwa me na masanso a request masendo request ye ni enkomo ba pa enti wa mo de ejiti yakopese ya idi na me nwa say mo case bi say no so mo nyina no TikTok no mo te so me bo enti o mate however mo so te so o mate o send audios na me mo nkofo na was nka first thing no with immediate arrest nkofo mo Ghana ho no ka by this time ya cheche o mo interrogate o so but I won't say in Africa na nti yetimi kun obi ni afa ye ho adi no obi timi kun obi na ne maame ne papa mo ska no makotwetwea na ye di nipa na ye jai no ne nam ho because sa same way mu no enye criminal investigation no enye criminal case say if it's criminal case when e be a lawyer no who pay evidence the court are different this case is a family case however mutania omo wa chire na ade amo ye no omu nyinara wasi echi omu tum omu nyina wasi echi omu tum including maami ya wati America in the platform no so enko form gusu omu nyina obi a ne din wo so bi wasi echi omu tum because if ade we na o ma start no won sankofo we mu na o tete ayi no so no womo no ayete se womo dwuma o te ho a o ye no aye de yetua wo mka to what ya see yetua mka ntokwa na omoko no TikTok no nkofo bebre na wo so adabi ehu so omoko ntokwa mu promise ba won say we ba omo ma meka bi unu are konti omo nka bi no wo mo no yo nkofo bi omo tu omo ho asi wo say wono in order for no so baba kasa ntokwa ni bi de oso mutua ne ka wo mo no omo nye tu be hu si wa adwuma go sa ntokwa we mu no you can say any duaboni ade na nenam because ono baba beti asimu no mo no ma protect ourselves and no mo nam so what you say wo mo wa konfo ne asofofo a edi ma mo nti wubo ni dua obeka koda ne ade ni in chambers enti no wo mo no entoko bi wo mo ba beku bi ejiso wa pay no it is ama me na oti America ni cruise no mo ko ntokwa ne bi they've been paid enti no mo ko sa ntokwa ne bi na emre we ya mra wasi ye de ye chichi wom because ye anchichi wom a ebi ada de lumba de e na aba ne seyo ebi emre bi beba no agrada obi ankasa agrada anyo saadi wom starting wa agrada time and wom starting it is so observe ya sa time na di agrada akoto mu first no oba ye no once nice low profile no ma camp on to kwasi ho no na o ma kasa ye o in disguise omkope eyi phone for chip for no send the course so camp ho no no na grad ani mu hwehwe koye grad afa so okodo mu no so so kasa mu di nkopo no so bi adin wo meboa no mo send come grad eti ho no na grad abehu say your nkofo bi ho kra na they were pitied hey how wo mo besra no court ho no police station ho no they are all part of it so what you say let's just say jam se de na no mo ne no say hey no sa start in fire
so enti no one say ade bi wo no how many of this na ekofo bi e bi e di o ma tu mu ni ade a they have no idea say because ekofo mu ha ho Yeah. the ira da pade no ke be tin ni e flow ne mu ensem the kira bi e ba no e bi ko tin we o mi ni no so bi atumu but you know me ensem because of the make control ya o mu yi you na do bontin Ghana police with immediate effect and I'm no Yeah. because winning baby a criminal say the police ni lawyer assembly back no for someone a criminal investigation not a who you part of it not you unlawful you are unlawful to be there who ni achiwa who close sentence and say maybe they was mama say to man we be ma 1 year because who ni mra no ana wu bu mo emra no so kwako wura ho no it is a lawyer no lawyer fatini no mo anwani ni nyina wo dobro ni nyina wo se ye che wo mo me se case asemo yensi that lumba funu kokko hye ho no na wo ma na mo pese o mo chese de wo poto ama na fe no oni hu kwan se odi bebo mu no bi no wo mo no o mo bedem no e be che because de mo pese ba ma me no so mo na be ba o mo so because very beginner me hu say kofo won no o ma dwene ne de ye de tinke no eye ketuwa bi te say akokoba ade wo mu dina hono say ma me ne ye 1212 adwuma na wo bi o ye 1212 adwuma no na japade no you want to enjoy on say wade bi wo hono ma in your first statement na nkasa wan kasa wo say hu say wa bie no me poro de aba wa bra so so what you see because so obi akobo krono na wo krono adwuma na wakoye na odi aye japade no wo no so akobo krono no akobo krono ni wo kwai se wo so otena o enjoy na japade na waye na emom no wo an akobo krono no bi wo pese obi enjoy so what you see in the first place na no me pro na waye de wo bi aba abrabom ye won kokko bi wo ho no ba be ko a wo first statement ni kira wo se santoko wo se ujako because emoa wo gira no se dipa no koye 1212 adwuma no no pa ko ye 1212 adwuma no 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 se nipa na ni sika e de asidan na se nipa ni sika na asidan nipa no foundation no from the genesis of sasem we say so no sa dan na wo timu no enye se nipa no 2010 ye hia wo no e na wo ye den wo ye yi o ye isa islegon ho ye nyina ye wo efie wo ho sa honom ni islegon fie 2010 no untimi nto sa 2010 and you share nipa no beta asase no that means the foundation of a diner wutim no wo kra na ma nya mo so baba be dey e baba be wo the foundation of a diner wutim no because you calculate your age ni ba bia wo free ba na the wo started foundation na wo krampo no wo te wo no ne ya wo kra na ye nwe e hye wo ma o da ma me na so akokwa o tu etam kese ade say wo be enjoy you want you maybe or how so say stupidity wonim ye mo bebre wo hono ma ye ne nam hono ma wo how ni amane ne akotroka ye namu no sometimes I am can say me to say ye won kofo bi wo mo masem ne de earlier wo be hu sa sorry mo awo mo na wo some solution elsewhere no na it too late ama wo mo ye nananom ni ye maame mo no wo mo nantie mo wo mo dwadie mo no kura bi a wo manka so what you see wo bi kan wo hia ni wa mobro hu ni o mo bo na po no e ho sunsanso na ye mu bi na ba beto ye so aye bere because ana mo bi wo ho no for now na you are thinking about your selfish interest by your selfish interest no what would say in your next generation no be pay for it and then you may enjoy now wo face akwadwofo na tena east legon daimo akwadwofo na tena east legon daimo wo ma mo betena brochira mo to mo nya mo be nya bai Mama betra brocha o ma nya adwuma mo so mbeje ban edan sika won say baby o asase wo Isle gon me hye se maami yi hwe ade bi wo hon ma eye ton na obeton obaji sika no akudi and be say nkofo no so mo didi o machi no obi a won selfish interest they look at you they see your vision so you're not gonna go anywhere it wo mo hwom bechinchi won say dire free won sam wo fi say busua panyina gide no ho papa panyimu a minnim hwe kwade me hu in say yes life beginning at 40 it will 40 no that means you need to rewrite your story because it's all the 40 years not to be a let's say 20 years now wo ya
at the age of 40 no obey 20 years so what you say enti no papa nye wo maami nye wo papa nye wo ni ebo odin no at least you expecting something say in the next 10 years ahead of me no na me di 15 ti me ba na wo di 20 no obenya 30 at the star na pese me ba no ohun o mi mu me pese me ba ni hu something different or when me ba na catch ne nananom me nananom no me baba be hu me no I will be able to be a role model for me nananom because me nananom me bad doing is me nananom hu but the hu ye no I was a lovely person so what you say now who like to who be dia who adu no oyoko mamenka bibi kakra wa ha enhye ho nengede te said ye wu kan sebe me ba kurum ha sei UK ha sei me obi aga na me pa adwuma pa me ba ye so me pa adwuma ye woni pa bebere obi wo ha wonti apo I'm not talking against people a wo munye adwuma they have problems but me need problem that time me ye adwuma nti me ba girl me chese enkola no omunim se yese bibi de sa inyanity me ko they all if you want onya adwuma nje kora wonko ho because me introduce that to them so enti the said you kind of meto so they was say who kra wo na wontimi nya adwuma you tell your child say because of this situation tina me wo fie enti no me mfa ho me say wo so de be ye pa adwuma wo bibia ye kasa wo ba taya sabe wo no ba wo no ma wo akora na kofo obi aba na wonim se nipa ne wo yire no abeka cha se mehia wo bi enti wo oncology no me problem ani nkora bibiri no no mean is so the baba na man so what you say say any dey on no selfish interest into you just want to enjoy this Lego nkransia hwe nya easy nkransia at the same time wo mo ye miensa kora me kan bia na kora we dida ebrebre ne ho asianka akohwe se wa bebo ankora we ama bo mo betime du position bi odo a wo ma sa papa we na wo de wo di nkransia na twi atwa wo ho na wo pese wo de eye wo ho se wo na wo ye yire for where for there ehifa na isasu ye kano asamu enke simple you ka we kom na ka kire nsamaame mesrew mfonso bi amaye bia fa mfonso cheme mesrew na minim ne amaye mesinka maame we nka wo chese ebi no sabe ya se no sometimes unti maame nka se mu bi nkirew me kurukuro ya na me ne me kana se mi na me mete Queen's Park no so abetra haru baby am wo sei be me furu dai train na me ba weekends na me ba no bi ono so o baba shop o community wono so na afra me mama bo me kunu ye obi a wote ba bia wo hu se wutwam kura won frew na makofie me ko no oni ho na me sa ba back to Queen's Park no me no be frem senana wutwam no mi hunu se wo konam de na me yi miti enti sa ambra odonti ni masaide atete aba na ye na dako metina sia na medwene ho na mse na akwai kura dabia me kono afrem na sama ba adwuma ba no de atum me yusu madwene adwena me yusu ni bi na me ka kire we dako metam ni ki we hunu na me kotwa abie dako pie me ba ye na me wo frem ya me koye wo twam a wan frem no ma me twam bio na me tupu no nim na me shem edi safo na bi eje entu oba ye wo bebie ne pono na obi shem na safo etu akire na ne brother bi kojo o se me mpekasa woni misuba ne gi o se na na kohia de o ye o onkasa entu wo mu ye miensa na na eba entu obi pono na mi no se na we de ho na wo ba hye dem ha wo dis ebi emfe na msole ye na me bi pono no entu wo mu hwe mani ana kofise na akohwe de na utimi enya asafo akotwae wa asema mi bi ma no a me ka kire o ma se mi yusu madwene bi kununu ya no o stress the word when him say me nkase o but the fact is mi timi bi ma no ka kire ne se mi yusu madwene no say na akohwe ya wa yusu adwene okay any adwene ko kire me na mse da bia me ba ni woni ho a na manante na me ko na asafre me amama ba na bere
Inti wose me use madwin. Ti me use madwin de atwa ti. Wo mo sere ya na ewe ke efie wura no so hunu saa no. Asema wo beka ne se ai ene wose mo ayi se watwa safo de wose utwa be ma ne twa bi ka ho. Me hwe ye okoka kire be ma na be ma ne ntwa. Me hwe ye na me ne onu akan na me se enu me serew. Se na me ntwa so de me ande twa. Ene o ka 20 pounds that time. Inti aja wo so me no so a ne me de ne 20 aye de me de ama no. Eje so onko kan kire be ma no. Wo hu nyansa me de aye me de akwa be ma no. Inti firi woko mantwa kwan saa me ba ya ne ma bebie pono na me te ho. So hu nti asante adwene ni bi no ye yusu adwene ge no wa yusu na adwene so yusu na adwene nko ni maami we eye eti ayi adamfo eti mu up a young girl we so you have a future ahead of you. Obi kata me da bia sama me kan say free na na mo penso no obi kuna ti a ye di akire no enye ne ene so ba bika because enye man na kope me ma no enti therefore no at least no kodi obi kuna chi no along the way nipa de ye say woni nipa san twa wo be hu say de nipa ne su ene ne bente along the way no be hu say no kura bi nyede enkoyie wo baby what you see enti no young girl no who no what secure future want me enye we mu nyina na wo nipa no watena sia ma na wu awie a wo ne baba be ne yire e baba be pre ne japade ho me say ma me nka sa asem we su nhye ho bu me ame ma me mu nua bi na obi ba ni kunu ho da papa oti ye na papa ne wo ba na wo miensa na ye na o de ti asema me kan you ye na papa yi ko yale o yale no wo ba ne beko mai no ho a e wo hospital otita mama me no efiri ho ene wa e wa ede wa ko ho wo yesa na fofi antoata ena maame no ekunu ye me papa me maame nkofo ni ekunu ye wini made a wo ba ne ye se de me maame nua ne si plan ye paase so ba no ba ayi na se akwan ya ode ne befa so wini mi o ba nyansa fo ye okope nkrofo ma ye pepa maame ne chew say amamre mu na sa na tie nti sa untimi me na tie okopa achew empanimfo titiri bi ntimi monkrofo ni din wo de okopa achew eno enam se mpanimfo ni ntini maame na ntimi antwe wo mu anano ama ho wo pa achew no nyese wo pa achew so obeye kunu o pa achew boni bi a waye no so ne papa ne tena ye ne na wo miensa ne niema bi a ekoso no be pa achew na maame ne preso ma oba ne nkola ne ba yi na se no mo ba yi na se no wonim oba no so odi maame achi ani o serve maame no like chese di ahobrasie bi me se afeye maame nua bi ne dia wo so obra ho ase me se maame nua no afeye ye ntwa ye fo sere no wo ka se asempa na makofa to me husui chese the word lady ni si ye no na afi obie na no a enye yi nti o kan ne ba ne ho kra te se obi ne ba o kan ne be chese it was so beautiful na ko si ankopo abantima no ba no ye kan bibia ye kan no ba ne se munkobusa madam ubetimi aye ne de nti montraso me pacho nana me pacho betimi akasa wai ati obapa nana obi woso nana CJ unmute yourself na monkasa wai Ayeka na come and do so on mama say you say. Hey! ya ma be Ayeka. so be pipi Mama Sophia, unmute yourself na kasa why? Hey, ready ya me say bejo.
Auntie Sophia. Me pacho mute yourself. Ne yankasa. Okay. Mami Sophia, Mr. Nidi, Mr. Wa. I want me to accept. Auntie Sophia, Mami Sophia, pacho mtimi busa wasem. Pacho busame. Me pacho hwana akwanyi obi Ayeka wo mufie ho no. Me pacho me wa America ha me kwa na me se dere ye TV so. Mama for also mama for. Yo. Nanka nipa no nka ye bebo awura ba bia weni ya cheno sisi a honhum because ohima no to wapempem ho no ya be yi na pie. Enka me kwa na de ni be bre mo to do ayeti. Aya the legality be yire na bosisi a. Me kwa na de be bre manimre in fact me ra ho pa na me de ebi aye se dia me dia to TV so a me nko me she ha me ka dia fe na abo 9:55 minti me na kra me ra ho me hwa ma me akosi asem na ekoso na me busa me ho senti Ghana no e ma na ye do nipa ye do ya ho no ye atamfo ma ye ho ana aden na ma me we nim ne ho enti aden ye nipa ni bi pa me say ya na me ama me bukura for my adwekra say be 2 weeks ni me share social media so that because ensem ni bia na me tete no ene ensem nkrofo ka special man te hene na me pe na asem pa me na te America ha wo free me fie na wo ko ni fie so Yeah, what it be no anyway we dey by tie dey a long way to go because they say me crop be me fie crop but asem we o me da bia me oja lie ne ma me ni o ne ma me na ehya me nkyere ho no ma me na fe da na ko sia me because eniema won airtime ne ma me o se soro ye fe da ko sia no me na dwano te se ayi no me nko me me wa hin be media pansem form mo keka no doggy wo ati ka ko wa to e papa ni woni se wo ye no me hu ni se me na be se na de bia ye huru no frɛ be me bi o se no bro man na me fi so ye no bro man se wo nye ski onye no bro man onye papa onye be media Boye mamofo bese bra we asem ko asem ani be yaye ne ma ne de next year de nanim atwitwi otwitwa nipa nantini wo ya de papa kora inse so be support na o se no oje papa asem ba ya no wo ye radio ayi na se no akoji sika nti se wo yin ba obi ya be hu no sa wo yin ba media no obi ya be na kwai ba ne e ka no akoji sika mu no betu and allegation si mu na se na ya mpase wakoji sika wo ye nipa boni ni wo ye mambofo wo se man ade akwati to we pa akoji obi kuru pa etwi ma mi mu sei odi na funa ye twon no eno no odi enti ma me no mpeka senti na me si odobroni wodi afa ba bi ye da bia me ka me si wodi afa me ni aba court them ho no won bra bi a wono so se oye I think say a producer or something like that no kasa no o make key comments bi o see we dey accept the safrache on kasa ma me ni yekurasi ni o na emumu no ni o ka ne se o ma me no won say ye wo kumasefo ni wo kumasefo what ma me no nya sa kumasefo ni bia na te ma me ni ye kumasefo ni bia aka by this time that the lumba yensie no na ka antoa no na ka yakọ aba 35 times because I go for eduabo ebesu no ewura di nyame wodi afeye papa me se me ma me nya ni kunu hu na abaka se Yesu ba tena bra na abusia kuru wa no wo ba bia wo tre na ye nim ne ma mi wu ye no ba ne ba ye ni bi na ye nim na wa yo si ya wo ye movie o mu fie ni ana ye fie ni kofo ena kofo Colombia ho na ne ye te ena oni ma mi akosi efie wa abusia kuru wa Kumasi abusia kuru wa enti te ho no koten plan no ba na wo tre enti wa yo si sister ye friend dollar ohu mi sister back no se mi hu da bia mi hu brother nso ha se woni maami bi ye kohwe mu na chese oni sister na wo tre ama se bra ne maami wi ye sister ibe ye ne echi na ne ye de ye nim no ye nim se ja oba ye bi na ne service o se an serve ne ye na wo kasa se na wo ye ekura 4
na me se ye fa ka ma ka tai wovan ahomachi me se krom asamre man na be pa ya chew ye o maka edem na ejun omu geta no ye free krom from Colombia akọ obi ote abusia kruwa me se ye sister ne se afedo no ana kache papa ne se one na atwempa na papa ne kache so obeware no ontimi biem na papa ne de koto president software nim se me na hwe ye ma ye faka akogu nanim ase na me na se ye ko no onim wo hwe etumi na wo hu pa me ti wa ntimi akofi ho me na hu pa so ba ye ne ontimi kase ye me ti ye ko ka ni gudem na me se what dia fair Awurade Nyankopon me shams ye Awurade ma mi pa de nkaye me busuani a kese ensam ni timi ye ma hisa na me hu de menya me ho na kese afa de no ma ye di na no me yi ma yi be media pa me wa adwuma na sister bi frem o se to fe me da wase pa na de na me pe na wo yi ma na ye ntimi mfre bi na oba hwan oba obi ayi so okawe ya no de ato asenye on de onye sa na msemia me interview na wo ye ensama na wo keka brother na wo di achinye won san ka no kure nka ho won san kan ko oteme nka zo oteme boa womra se question me busa na o se nya no kure after de to yi nanim so wa yi nanim correct o yin ba media o correct waya fun papa na me say emrante hine o correct emrante hine ya matage ne sabato no aye na adu so omfi me pese ofi me pa because entem no keka no no kwan wan yin ti na me ma social media adai ensem funny sem tantan ti ma me we won chese obi a no kan kwasesem wole da ayo me no baby amedi dwa emrante hine say emrante hine went too far to the point to say or the ma me ne picture beto ho na nkofofo no di ma me na tama dun so de me do Nyankopon dun so de say nyina ye wa ha ye ya de obi untimi nchire obi baby everybody is entitled for his own opinion but untimi enfa ma me ne babet also ade bi o no ma wo ka you need to be a bit cautious because at least in nipa no ono ma me kra nye pa ono ma me nua bi be ye na wudi na tamre na lumba da wudi na te because lumba ware no ware ni for 40 years ni one na o de respect here dey mama na wudi na tema na lumba na wo so wo koma na na sen utimi di ma ensema ye ntimi nkankyere nipa wunua ba ko agira wa emrante untimi nkankyere no na kama ame ne yo maame akọ ni beje I say odobro no ye nyina ye ba platform issue odobro ni no obi eniri na tem what you say but the rate who emrante hene no ye say neutral person utimi di maame ne tell a picture to ho I was really disappointed. Say, Emrante him to me call that faster. However, you know, I'm sure I was at the Lumbenia sister Penny, this out to war. I said, Shani, dear, will pay. And yes, we see your money in our moment in the cabaret a draw. And say, what they come to your mobile. Kawa minim say wa hiti minim say how far because I don't was say ya say lumba card bi ne na yi bi a pie abonte na obi ka say Ghana mra ya adwuma o say the atiane say sister wo mo no mo te ho no ma wo mo ye jandam no and na so won say wi ase no you can't say you two for now entia o kwante ade enti one hatred no say when you hatred become baseless why you careful obey dey obey huge mistake one more platform no so na o me jandam no ade bia na one limit so when you refuse to see reasons that is what is going to happen enti o munyan obi a ni pakro mo kopel lawyer mo go to the far point to say o mo kope obi ameni pakro na say obetimi akọ breaki system protocol atimi akọ fipetiem akọ yedey akọ ji maami akosi asewa se woni lumba ejai na maami akosi asewa no waye nkrata ma obi futuro na me honum ni nyina sansem mo keka ni nyina no de ha me kese pa na say ye everything ha etie
first ye ba abrochi no na wo ye nkrata na ama 1 year odi adura ye ma onfie nu o ye nkrata te say wonu obi ehye ayi a o me nka because they say no me ama onfie baako ukunu be ware furu Ghana ye mfie baako na ye de ma nti wo ba e mfie baako na uwie ye na waje indefinite and say papa na waje o book me but me chama no America has said ye ma 10 years because me bad me sister me kaba that time I say ye tutu kwan a chenti no na che say won say say what 2 years me oba pa me kaba nya botre wo de me no masem no ho kwan ye de kasa tintin ya brofo no nso no ye kasa nyina no omo so omo phobia translators wo enti no omo tie ye kasa tintin e bi ni say ye de na brofo no te obi obeji obi sika so de be ye ayi no physical na ama no odipa ne ba wo se mese ye twa watum enti no obetwa atum koti beba dipa no be kana asem because everything human right ye adwuma enti dipa de kana asem a ye den yo se an waji mi sika so be ye se ya ama me okay no ma be hu se oje o se no abo 10,000, 15,000, 7,000. Okay, etumu chia na ye ya de ne mama. All right, no problem. No, my class ya no must say no more. Okay, no problem. So mu chia na ye de mama de ya. Any enkrata na ye de be mama. Ni de mama. Set a first ye be ma 1 year. 1 year no mo de free 1 year. Mo de ko 2 years. Mo de free 2 years. Mo de ba 3 years. It's 3 years no mo say na ye mfa nko biem kra. Na ne de be ne say paper na ye de be ma unfie mienu ne ya ma ofie mienu ne fan sa ukoko renew a ubetia wonu atia hospital ho ahwane no atia yi mi twa evidence mi nim se ne o mutwa na say about uko renew a 7,000 or so and you know say uko times 4 necessary 10 years it is 10 years no necessary what you need indefinite no it uko times 4 no je wo say o je 3,000 times 4 about 12,000 me boa here the paper de be ma no mu betua no di ability no because no kwa kwatwa obi a ama yi de ono so begia ye ne kro ni ye de ma ye de no mu hu ye ye kasa ya kasa first ye nkrata ye nkrata na wo de akwala bi abaso unua bi ba na ja wo de na ka ho eti nyame ya do na ekwanya bie ma wa no akofefa omo no ado omo aba ena no ye kasa ya na ebe ma wo mu hu sai kwala na ye do omo ba na nye ma ne wo mo no am se ne ya mu nko twi mo je mon kwatwe se wate ase eye kasa kuro ya enti no ade bi wo ha eye enkrata asem no afi na mo begina ho na mu kire mu oni bi so wo kire mu sa na kire mu enen so de wo bi kan ye ka say digital word as environment no enen no ye kuro kasa no ka kuro kire mu kire wo enen no mu hia translator no mu kire ne ka translator no me se me kwa me settings omu booster me say me ntwa abantroda and I'm saying trying to be me do almost see me try ban troda wale se me kuru ni anyi sikada I'm so dead be that because yeah sani o mano to what you say yeah sani o mano enti no wan say me nuaba ya wakasta bi wo ho a ye mfa memetena ade no so me ye den e ma meka because ene no machine o ma feed machine ama nti wukro mu kasa no mu hia translator no o chia na kafofo eyi na nkasa be ye dey e be translate e dey amano however kanyoma we mu no ye wo mu say ye everybody in this planet earth no is entitled for his or her own opinion and therefore no obia wo baby obeko e bia wo odobro ni ne jinja wo say obedo no e no ye fine by me. But I will encode the far to the point to say a bekoko breaky protocols be ne the problem a be back actually to the point to say mo ko fa ni panel ID the mo ko hwe ni panel awaria na mo the marriage certificate or whatever but adia ba ko a minimum kra no akwasi broni ekrom hase no untimi abroche kro bia so no untimi kata woni authorities be nya asem the
what you say nyina ya tena kwanti o mache benefit kululu no obi a one way or the other na wa fa kwan bi so by do stage bi o so hu say me do me limit o say so mo de ko say ma me na bra ba na so mo de ko ene ene say wo ma dejireje ene na mo kwan na nipa kro no gi wo mo sika na nipa na ye dey abu wo ma fasto and I would blame themselves no say I think say na mo bi so no hu no ntia ba na sta na o mu hia results no na chesa nka o mo de akoko te ho no eti results na ma no and I pass a confusion see o mo camp ho the confusion is see o mo camp ho no mo de be eba out so obi o no ntimi ma ntimi megije ne message on the phone so make the open no aha wono so de bu befu it obi be chirem because say platform no obi a won followers ma me oni se nya me na eye na dwuma ma me ne mama me akosia se wa bre nwonye kwada me si wo mo betete so nya me be stane auntie no also obi a won followers nti obi aba be chirem mama ne followers agenedi amena wo say bia o me ade na me ye me nye obi asika niye eti that was the reason e mani pie however to the point to say the me no ye nim hwe no you see obi a wawuo no enka asembone emfa ne ho enya say on talk of say obekọ ransom na nioma makoyi ne ID ne sa nioma no enti na din na wo mabobo wo mu nyina no ekwan a wo bi awuo we no say the lawyer say o twiesika na say o ye investigation bi akope bibi no e de aba court of law na the lawyer no one way or the other no omo laws are a govern that action no however it's based on a particular case it's in board what grounds are waiting here to move no this one no it's not connected to a criminal case this is more like a family issue case what you say a family case no more dealing with it na ma me ya no mo ka se Ghana ne me o hoda opuntimi fa wasam koda court na police ono ntimi meye bibi ma enti mu asam ne wo mo na mu sese ne ma we ntwa ya mo be fa ni out so what you say now wutimi onu police ni anase lawyer ontimi MPT prekope meto obi asam aha kra no wasam ba na wo frɛ police abede wahu enti asam we no so abusiafo no mo ehia wo mo no o mo twi sa de we hu because ntimi ma say lawyer say because me lawyer no kra no odi odobroni ni abusiafo neti me ntiba say because lumba lawyer de e ma mienu na ye ayifa o mo twi de enti na lumba lawyer okodi ba ko ati na che lumba kwa ye we na ye ubua wo be kan ko ma ni hintu because ni kwa so okodi abusia panyin ni sa odobro ni ati na onya no kwafo ma me de make what ma say enti no name no you can say up until 25th no say nyame ya adom na so mu wi na bibia bebe wi ya ye be hu ba bi obi ejere but bibia ba wi ya o se sa lawyer fo ni nyina ya chichi wo mo ya di ene Ghana police for so mate say Ghana police for no ye no mo na TikTok or so because of you na say this say enko bie na da kama only right say ukofa ne ho niema bibi ti say na agi ma me akosia say we let e kura ba bontin no mo ni right say mo ma ne ba bontin me to me na ho no mo na nka wa fe na mo ye dey wo mo ye movement bi ko chichi bi mo ta ho no ta ta me letter o ma drama so e na me pass mo no asem no mo dia fa baby e mere baby e mere e fo na me mebusu mu Ghana na wo ho no emu mra no entiase anim obi wukura asebe oyeku obi a ide ne kosie MPC ne nkrofo ye wukura ide ne kosie me pa mo chaw mama ayi opem so enkasa kakra opem so mpacho betimi akasa wa me da se bebre me kura ma sam ye short pa e sa wo ho chia mu nyina mpacho a oyoko me chia mu na mesramo ni bisa asam kakra utimi bisa enra ayi abusia panyini lawyer toto na no se o se ya ba ya na ka kire ne se mami akosua se wa waja aware mbacho nyesa asa na me pacho mi bisa se the first interview no onu ankasa na ka se onya aware waja ya anka ne nua no ma ewo Germany o mabona mane na nye ono a
ha indi minim lawyer number mintimi nche na dwuma nka metepin ni se wo misa na sa question ne ma me. Don't worry. Ya ba ya. Your friend and friend free. Wabua no eti e bebe mu de chena nyame ya adoma we be o mbeto aso. Don't worry. Nti wo misa ne ma me se ya ba ya no so wo no wu da ben. Da bi o se ya ba ya na ka kire no. Ya ba ya mom ka kire obi. E na nipa kro no ka kire no. Na yebisa se na ya ba ya wo hia o se ya ba ya ewu. Na oyokwe wa ba be gina wo se wo ja ware a nka wo wate wo na abeka yo Satan no nya ben ni pa ne ka kire wo o kasa ye study o na busu afanye me ofani mpon no platform yi so ate na ya bote me wo fani Matia eni ebusu afanye ni tie mesa Matia ebusu afanye si tie me pa o te sa time no okoye an investigation na nikotodwe ye ne ya eti nikotodwe ni healing ye no ye na age so betu anamo akoye investigation eti investigation ni mo no ahona ya ba ya ka kire obi na obi ka kire na ya ba ya de wawu afi de so ate Matias na enkala ya nso mi sa ne ma me se anye bia no wono wote wono one ne yiri jaya ware a obetimi de sa oba akro na ba begina stage so na wasa bie na no aka se memmeyira mawa na de wontimi mpo ono abusua begina obeye sa de enkala ya mi sa ne ma me radio abusua panyi ono waso wope wa hia won so to ne pa ma me wo ho Kwasia chema ne pa so kano kore na ode te ho a eye ma on to to ma ne pa ne buta ne so bi a wo se waja wale ne ye kobo na konma na echina lawyer be busa na mamo e wo se ko busa ne so bi a so waja lawyer number de mo pa na dwene nkosa ansem we so mpa ma na ti kobo na konma sika ye kobo na konma se wusu ma ne nye krafo ne ye bo na konma na anya se ma mo kan mama me kon do bread and butter intimidate butter ne fa bread you wash microwave na ye mre na medi na bi ya ma be samo the great is what dey me the bread no the butter ne from obi a waja wale abusuafo ne ka che so waja wale no ye utibi kobo na konma edi sika kosa no so a won flesh abusua panyi wa ahomobro nti no pese kombede me maame entia ehia me papa wo so obusa ne mame o so lawyer ma mo ni lawyer number mo ma ne sa te kono pa ena obi a waja wale no so wo de nsa kosi na yie kurani ne kosi na yie ye de nsa ka ho unya kurani a ye kosi wa papa mo be ma abusua panyi blood pressure akosoro Asante amamre mapafo ohene na akosi na yi a wo de nsa eye ohene ni kurani ene de nsa kosi wo maye enti mo na wo de nsa kosi kurani ye anu na ya monwanwa abusua panyi si abusua panyi ba ko na no ho nom na owu ya obaye owu 2015 na abusua panyi no na ka kire obi se sa akosi asewa e de nsa ye de e bae ene abutia panyin so 2015 ene letter na wo mko hu yesa akosia se wate wo jaware no sa letter no so date ni ye 2018 eti no minim se abutia panyin se nya ne ye no obeje ensa na o wate lawyer ni se abusa ne ho no so kura ma me hia pa e ho no se hia ho won se ni ne ye na wo ye ne de ano odi tawo ono wayeshi eti wunya the life of mano now Faustina Fosu we gigi 200 million man na be di se look at Kwasia to say we are so and 200 million Faustina Fosu de sika no de mana se di nya be mana wawu ono so entitled for somebody eti omo ko bo ne nsa nti obeje me ba Faustina Fosu any fear na wuti na Fosu ase ne ho jojo ni nti Monday ne ho beto no nti obebedi adanse nti any fear na wuti mati mu fie kakaka de dama han ya de adi nyina nso obi na oti wona nanim denden na odidi atam no no ni sika ojeje ama 200 million ne beso eni ebe show mo oni ma ka wata pisu ye na obi akọ no no de no ho betre na tem obi a oni ma ofo na ni to for no nso anyansa
Omo sika ko na. Ana tin legal wife mo. And then 200 million yes ka. 200 million. Ubetumi adi na medai. Ude to rege kwa. Rege no kwa entomi. Ena amen sampo. Yes ka. Any on the sika Ya tu ni aba ho pa wo sister panyini. Ebusia de ebusia o. What to so agudi ahan ahyem. Ama ya befra wad social media da 100 years uni ane te kra na koma mu no woda. Enipa wadi na tam de ensama kese mu fie nsem nyina. Wo ne wakoja so da na se. Ba na jiji sika ma wakodi na utwa akatre Maria no wawe nam. Utwa akatre Maria no wawe nam. Ya de ayepe you da 100 years ade we ya wayi. Ne nana kwa beba be hu se ablaba o ne ma me ko ni. Ade no sika asem no sika timi da ne obi agen nipa bebree enye nipa nyina ne be sele o mo conscience Mami 200 million there what the mama na was money no so it you say within the circle no abusia na mrantie ne maba wo ba obi abusia panyin nya obi adansefo except Faustina Fosu. That means the money we na edo command no you need to know say it's connection with what ye cheche o maka mom ka credit fried rice nyina aka ho abusia panyin di nkatenkwa ne mutu ni aka ho na oyoko se eyi abusia panyin na dansefu awuwe die anye bia no odobroni ne maame ne hu nipa nkasa no ma nko bia na so ye twa wo machina Utu akata Maria na mi bia sister me da odobroni adanse ni sister kunu enua se ne papa mo na wo pepa nka wo maame ana wo fade omo beba mo pa na ni popo weska ne papa ya oda kotu weska be na de na tese weska o san ko de obi kurubo so pe japade Obesima so opeso kasa mama ne nkasa wo soro opeso kasem Aba Hello, Abuja for time. Pacho boko. Me chobi ani moduma pa moye. Me ba be ma breaking news na Pamaye. Me pacho Faustina Fosu wa gazeti a new name o. Minim Samatia. Say a friend of Faustina Judas Iscariot. And only headlines e koso no. Onu na ni nua ba ye otimi kokwaji 20,000 wo obi a wo di ni nua ba ho atem esi na shawo nyinara ekokwaji nipa ni nsem 20,000 onu na okoka na no fried rice na fe die o decide say obetai ohoho achi da no no anabusuani enti yaka no osewa gazeti a new name Faustina Judas Iscariot. the mami wu ye niam nyina ye de ma no e ka asem ya ka no anso no I need 220,000. Yes, that was 20,000. Na me se ade a wa ye ne de wo bennu ne hu later pa wo no wo dwene ne hu a wo de ne nsa bebo ne yem. Bedroom me bo beka sa kamena me yes ade we na afachi. Me hu bi da koji emo edi fried rice koji 20,000 yi wu ni apanyina mo ya ma me enu po ma me enu pe. Na ne ma me ewu ye no. Ya lady bi a osu onimu amo. Ba se ne ma me ewu ye. Ne ni omem Hollandis ntoma. Mako 40. Ena enioma a wo mu de besi adesie die ni adie. Ena o se ne sister Adam for ne Faustina, o se ne sister Adam for ne classmate ne Faustina no se Fausti. Me ewu ye ntoma nya adie, emepam nhye. Ne wasa wo ye ne se, fantoma no kokurom ne fatontom. Ne fa start adwuma.
because ntoma na egu osa na edwetire na egu no ntoma papa mfa mebo life o sister ohia ntoma ni bi o mu di ni nyama wo se woni de wo ye ntoma no wo ho no ma na ne ho kire na no atam ntoma ni bi na ode aba na ntoma sa time no ye ton ntoma ne be 100 pounds wo Ghana no otimi de ntoma ne ma be te say 20 pounds ahontire nti o se sa na Faustina de ton ntoma ni na di so na lumba makomo ne da wo fe na na odiskeba efie na wotimu atimati ye ti kodua pankro no kodua e wona na ye tie wo fi for wo mu fie so wo be kan fie for de bi mu fie asa no akwa atimati e wo kwa wo pa dan ni na de me ma han sika no de ye den esuni na lumba hwew esu obi nim de sika ne ye e ode ye enti 20,000 sika bebre ba wadi and so 20,000 peso. Are you serious, eh? I don't know. I know you know that say one of your trainer. Women na say be your lesson. Na wono kwa na lumba aboni papa. Wo kro do ba buche wenti mi anko anye ye. Sika udi odmos ka ye aduma de ye ni nyina nso. Me say wono kwa na abolumba wa melumba aboka papa. Bibia obeye obi enye ene de wo no ma won say we mu nyina na ya de a ye move forward no na ye nso no ye de to ya bra bofo ye nwia ho a obudi nkofo ekunu achi no me say ye nya brochire me no na ye ti ye bebo ye ho moden ne ye nwia me mamo ye wo fafo ye so mbebo ho ye ho omo ho moden ne de side check adwuma no esuntwa ba de ba ko ne say me say abrochire ni abrantie gina ho a na wo ba Ghana so wo bebo bra no wo yire ne ma e wo abrochire a no wo se wo ne yire ne ma eja aware a kan hu se wo no ejapade na wo ho no enye ono kwa ne dia ye se ada aponchina ni be wuo ne ye be hu ne tenten enti se wo kodi wo bi kunachi a na wo de wo no wabo ye maboso se wo bi ekunachi na wo kodi a entutu ho ensore nkotena nipa kro ni fie so ono no wo so ono obesan a ene Ghana ye wo 2-bedroom house ye wo 3-bedroom house mani perium for die bi mfa mam mani tobi emfa mam onu akọ so okoje ni nyina aboso onu na ni da ho mesi abroche ni ejapade abroche ni abrante ejapade yenye moso na ada aponchira ni behu ne tenten for na ne de obaje aboso mesi wote kono ma mi kru ogano ma ye mi fie na ma sase bia eye mi de onu onya bio ni na ma ye ni nyina abesa de ne beba ha na oba na obehu se fie ni siwa ba ma na oba da be ya obaje se ne bia na akọ wa bewu na wagibie me simple ne mani nyina bayira me tala ho mache pass no pass sa me na nyina tutu me na me ma ye mi bibi wo te Ghana wo nya nya hwio me na ndo beba na obeye bibi a waye no na awradi nya say dia tia no say ade ba kwa wo mo no mu hu ne say abrochire hanom na ye tie no ema ne mema na omo bo mo bra oba bema ne family na omo bo mo bra nti se bema na ba be hia wo ono otwempre mu odin wa be sai na yire a kire fine wo dia wo twe wo mpana na emo me se ma wo bema no the moment ono be wo ba ko mienu ma ne pe ba bi secure yourself or secure your future because e bia unko shi oba bi te say akosi asewa o ogo si aya asewa na ya asewa for no mo matoro to no mo nam obekire wo sheje na wo si akumasefo asantefo mana wo mo te kumase astafo shantinu ta edum enom ni ade bantmafo na wo makire na by this time I think say dua no do they start on na so ona na o tuufo no they start na so they ona na dance amampem no or they start wono no so na wi ade aba be wi wo ma so na me say ye no na wotwe dade nipa ba ko begu
ada ye ko tie furu ne furu no ko no obi na beko ni me se mante beko edi we kwa de minti do me to me din me twi me de se wa tutu me nim se wa fo ne de pa na me nim se wa we de mam se wa we de wo ye good sa me hu bi do akosia na e ka ho na akosia fo no omo wo some nasty abutre bi wo mo so what ya fo ne de ye nye ama fo no ya se wa fo no efia se wa fo no ko omo dwo kakra efia se wa fo no ye calm kakra ama ne ya se wa fo no de omo ye crazy ene efia se wa fo no efia se wa ya se wa ama se wa fo no de omo ye cranky Oyokwe, mami mesa masem we na me nkome de abusua panyin na me won. Abusua panyin dia. Ai, ma akosua de nsamba anyesa. Wo de nsamba na hwan na jinsa no. Ne maami nua. No pem so abusa ho kra se na de ma se waso wote ase. Wo abusa ma se wasa mpa wo de nsamba de. Wo abusa no. Abusa panyin no say why ni BN9 na why investigator na wo investigated why warren the weather warren busa ne say ma se wa and wa frame ma se wa busa nsa say we ampa weather warren ana warren no nyae busa no mame papa we ko ma ba be ka so dobro ni na ye say we bi ne pan wa busia ni na ko bo moda ka odom na intine ma ina ma menua na asa hwanje ye no no wante da usi ho se wa oja ware anka wo beti sa na wo kan yo ya bi se panyin cranking ya see ye tu na de so ada no wa hu to try bo ni kumase wo dobro ni ko ti won wa ye na aju say ye no ntimi maybe because si kwa ye wu be kuru ni papa ada no hu dom de ye busia panyin no ne mpa ebo nyina ne se panyin prepare the self o ti se busia panyin shen kakram e no hu se won nko a ye na adwen se o make move bia to free court wa mo ade efebe mo de mem ne da be da ne Kwasia da ti wa pe o hwedi no se can't me the police escort beba me the police escort beba na me ba we be enkofo etoroto o makoja mkwan me nko busia panyin ni oyi aboni fobia sa wonamo a na ope bambo de abona ho busia panyin no ye mafia o odwani abobia mafia gang wati busia panyin mafia gang Onya mafia utimi send this kama obi abla ni pani name ho hwe wa ko this kan na so da ya o se teme fa ayi nkotuma ya me ba ko ma that is because wan fa bia nkwa na enye wodi kakrako papa we tell me na wonim say daddy lombo obonyo ma me so wa Faustina munim wo hu ene me beka ona me so wa mole na me so wa Faustina Sure, no, wa bre rough na lumba bre. No se chire na me ntwa nwoma ma me nua be. Na onyesika no de akwale. Papa de onyesika no de akwale. Ma bre ma me ntwa nwoma na me ntina ma be nwene me ho. Eni o. Eni se ni nua be me soa ne bre wu a na ni abre no wa fe no opepe na de wanya nku bi asra asra ni mi wasa ayekoko boy o so wa boy eta wunya ska na dia wale nsem sa yes wo ye trouble nyina eguye wa hello papa hello bebe wo no able no boy sabre boy sabre 200 2000 bayode ba ne mane ho dwo pa oh ne mane ne sa omo makosi omo na omo busuapanyi ne ba melaka wo so ne ma me ne si enkransa nyame adom ata TV Fosti where there weapon form against Ipa ne Fosti no weapon form against me shall prosper brother where there Bible say na mo kai man te wo say ni pafiefo na be ne tamfo no gra Bible say where there is no enemy within, we are not afraid of the enemy outside. Into any the enemy within. Are you going to say me so I dem say medi ai.
Uma does me so I didn't shook it to a beard and never cause so. On your friend in Sufin be a dunja. Why 1 week cry auntie. No what to me I could differ as a mere the number to a oh hanky. Yes, I the hanky for paper and him. One work it and hanky or the paper and him. And yes, I the hanky for paper at the swa. So babo. So I first babo. Eh, so how would you think? Would you do? Why? So I say is the one down here the bema. Boy, so boy, and Kwasia there. Oh, bread jama wo kumasana. Why ought to say you know? Why after what the honey you ye wo fufu ya ni ati ayi dudu ka obi no ko twam wo fi on kyerɛw ko obi no ko twam wo pankro no fi o baby ote ho no etimetim ho ma no ko twam obi ko twam kyerɛw yes o musiesi o efi kwa ho nice bi say ko ye obi a wo ya ade a enko be sese pe no wo penti no aye pe mu no eso so won hwa ade ye efi kwa ho sei ene de nka no akwata ne ye wo fufu ne eti ayi jujuedo eyi kakra tumu ma na wudie na ubetra wa di fufu ni se bebo a o very stupid na you know what you say nya adwuma ne faculty ni nya adwuma wa so obi be mo wa ne ti se de wa ne ho obi be mo wa ne ti se de wa ne ho won hwa wo na wo ma wa bla boye se be ya wo hwe woni akọ ye odifo hwe wo ye de o na busu apanu de oye na wo a wo ti se me de wane am se ye mo ana na saw ye de na ekọ